Hey guys, welcome back. Saya sin biang hakan channel jo. Namar pa bun na padang jumpiru badon channel. Kulai si bun ngajin support jumpi. Kamilan ti bangarung an lapan support lang ipi. Nong page jonga. Singa bahaban komen ni kiling jong channel jumpi mo. Namar ngin support lang. Ngin support kaliang iwe. Bang yuk Q. Hai kerdan bapar. Okay. Takum kena sang jong jelah. Ngakwa. Pai way in long kena support ngan sa YouTube pi tang kawai ke idea ka baru ubru ula ban kamai pisah ngan sa YouTube pi kita connect video jangan mar menta ta kam duna ka pot ban batai pi ngan sa YouTube pi next video kan long very important balada kato kajing hikai jangan pim sung tu ka to kemun dan nabi kelam page kata kebat pelak los maka pada episode tu pelak wan comments bob satu masih bertai pada satu scene. Okay, welcome back again. Mata kesini dengan bertai pitang kowe ya ba don bakali nga napo YouTube napo napo Facebook napo Instagram dan perlu juga kintai abagi post lagi reels post lagi video jongki nak pun bahagi nong likes ki nong support jongki kita views kala hai bahari gilak la poe gilak ki ang ba ngaklam UAE kadang bas nusi klam UAE yang kali pu YouTube pat pilihan ang post na ang yang singa tenat ya ka Instagram kita post reel pu Instagram mentah singa ngani tu pi pa ki reels apa Facebook, apa Instagram. Kin galong tan ban kamai pisah. Okay. Pide pas ngatu tang kowe. Ardon ki company. Ki balak ban sponsor ya kato ka video jongpi. Kin post ya tu stiker kin su pi ban post ya tu stiker jongki. Jong company jongki. Ana jongki apps jongki. Ha kato ka video jongpi. Kin post kin promote ya kata ke bisnes jong kita kin CVP pinyo ya ke pisah hendak pun dipantang kita monetization pinyo pisah nang to te ngamlak ban garanti namar bun ki beru basang tu bakla bagi on ada post sang toru yo ada post sang toru yo pisah kawan baik ngat ngam yang kam tampo Instagram kelam sina ya kata ke platform pun post pun kamai baik macam post ban promotion no ban hap on nak ta ban le promotion ya ki web pada ki apps jong ki way ya ki company jong ki way nang ta pi bisa link bak sponsorship jong kita okay tu wat sentuh bakla pedang kita sna kena video tapi post kena video wat sentuh bakla kita dah tang ketahi boleh sibuk